Urubuga Global Firepower rukora ubushakashatsi mu bya gisirikare mu ntangiriro z'uku kwezi rwasohoye urutonde rwerekana uko ibihugu bitandukanye byo ku isi birutana mu mbaraga za gisirikare. Ni urutonde ruriya rubuga rwasohoye nyuma yo gukora ubushakashatsi ku gisirikare cy'ibihugu 145 byo hirya no hino ku isi. Global Firepower mu gukora urutonde igendera ku ngingo zitandukanye zirimo amafaranga ibihugu bishora mu gisirikare, umubare w'ingabo bifite, ibikoresho bya gisirikare n'intwaro, imodoka z'intambara n'indege bitunze, ndetse n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare bifite. Nk'ibisanzwe, ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa biza imbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi, mu gihe ibihugu nk'u Rwanda bitagaragara kuri uriya rutonde. Uyu munsi wa none tukaba tugiye kureba ibihugu 10 bya Afurika bifite igisirikare gikomeye. Nguhaye ikaze, ukurikiranye Jean Paul TV Show, kanda subscribe, kanda like, uze kwibuka kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Nguhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma haza Libya, mu gihe ku rutonde rw'isi yose iza ku mwanya wa 76. Ku mwanya wa 9 haza Sudani, naho ku isi yose iza ku mwanya wa 73. Ku mwanya wa 8 haza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iza ku mwanya wa 66 ku isi yose. Ku mwanya wa 7 haza Maroc, ku isi yose ikaza ku mwanya wa 59. Ku mwanya wa 6 hari Angola, ikaza nanone ku mwanya wa 56 ku isi yose. Ku mwanya wa 5 hari Ethiopia, aho iza no ku mwanya wa 52 ku isi yose. Ku mwanya wa 4 hari Afurika y'Epfo, aho iza no ku mwanya wa 40 ku isi yose. Ku mwanya wa 3 haza Nigeria, nanone ikaza ku mwanya wa 31 ku isi yose. Ku mwanya wa 2 hari igihugu cya Algeria, aho kiza ku mwanya wa 26 ku isi yose. Igihugu dusanga ku mwanya wa mbere mu kugira igisirikare gikomeye muri Afurika ni Misiri. Iki gihugu kikaba kiza ku mwanya wa 19 ku isi yose. Bino bihugu 10 nkubwiye akaba ari byo bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Kugira ngo ujye ubona ibyegeranyo nk'ibi, icyo bigusaba ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ukajya ubibona. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.